pegat adua panubog kasla kaya't uwitin ti sumuko ibaglaingin tana iliwan ko jak metinaw dawat kiniapo jak ipagarup inted nagati Diyos para kaniyang sikat sagot na kanya kamang tedragsa ken mang tedraniyak nalidim alubong ko nga inag-ayat din titumpal biyag ko pagyamanan inted nagati Diyos padanagan na kasla awan iti namnaman adua parikot diin naglabasan kasla daidi tinagkurangan imitan kasla nakagasgasatan dagitiliday ken panagdwadwa ket napukawdan inted nagati Diyos para kaniyang sikat sagot na kanya kamang tedragsa ken mang tedraniyak nalidim alubong ko nga inag-ayat din titumpal biyag ko pagyamanan inted nagati Diyos itidimteng kantoy biyag ko nagragsak daytoy puso jak maibang nagkasalan inted nagati Diyos para kaniyang sikat sagot na kanya kamang tedragsak ken mang tedraniyak